Karbi Anglong arat ke daun apan isi birta kemi di pualong Kotak Life Insurance Bank asaim kimi kang pupon pini thang-thanga ceklone fight trogarni benga kimi asaim kang pupon along alisar pamana pengpen Karbi Anglong Termas Konsil CM Dr. Toliram Ronghangari deng pensi bangso Kotak Life Insurance Bank asaim kimi impupon lo lapen bangso along kacatong dun Education EM Richard Stock Behenomen Textile EM Mathuram Lake Land and Revenue EM Amar Singh Tiso EM Surjo Rongpar lapen pinan kithe kidinga tum cetong dun bangso Kotak Life Insurance Bank asai malong goreng ho istami Karbia khai pansi pi ponji pusi Karbi Anglong Termas Konsil CM Dr. Toliram Rohin Penning Jepon bangso Kotak Life Insurance Bank asai malong ini arodo lason si Kotak Life Insurance lapen Kotak Mahindra Insurance pusi pachini pon bangso Kotak Life Insurance Bank along nang tum stami warsai ke mech endon stami lapen komande jongs agent ke claim janing ke hangabang jong sido pulote nang litum homri dam tami lapen adon tu Digital Media Union of Karbi Anglong asai malong stami Karbi Anglong Termas Konsil CM Dr. Toliram Ronghang lapen ari saw tumpen homri tekang Dipu pen Sanjay Rong Parloti ki minus Karbi Anglong and Chief Manager Kotak Mahindra Insurance Life Insurance Company Private Limited and ladies and gentlemen media. First of all, I would like to thanks for giving this opportunity. As inauguration function today, Kotak Life Insurance Company here. For the first time, we got ডাঙৰ খবৰ আমি খবৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এটি ডাঙৰ কোম্পানী কটাক লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে আজি ডিপুত আৰম্ভ হৈছে এই লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ এটাই প্ৰধান উদ্দেশ্য লোকেল যিসকল কাৰ্বি আংলঙৰ লোকেল বেছ আনএমপ্লয়েড ইউথ তেখেতসকলক যাতে এমপ্লয়মেণ্ট দিব পৰা যায় আৰু কাৰ্বি আংলং যিখন জিলা এই জিলাখনক যাতে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা যায় তাৰ বাবেই কটক লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে কাম কৰি যাব ইয়াত যি অফিচিয়েল ষ্টাফ থাকিব যি এজেণ্ট থাকিব লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ তেওঁলোক 99% কাৰ্বি আংলংবাসীৰ মাজৰ পৰাই থাকিব আৰু আমি সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ যে এই কটাক মহিন্দ্ৰা লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ যি শুভাৰম্ভ এই শুভাৰম্ভত আপোনালোকে সকলোৱে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ আপোনালোক মিডিয়াসকলক আমি কটাক লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ Thank you so much. Nalitum na chitong duna kana prangsi kana lituman ne ekdom ninga klong pen suri akadom nang pajiring lo na lituman. Iken nili nang litum hanang message puta choklo society man is message ki dunji ben nitum basically nitum khai dum nitum kar bia khai dum si so message ke ne ki bigang tu je nitum Karbi Anglong along insurance a business lock pen hadis every year turnover at 600 crore nitum along overall insurance entire Karbi Anglong inke Ladakh as per jodi nitum government aron pe langdam pulo de come some almost 45% to 50% incentive dapu ko ba commission do dapu ala ki government pen ki pp nike lasoa tangka bangke judi celangdam pe almost 280 crore to 300 crore tangka bangke di bahera pen bang si kam claim bom because nitum Karbi khai dunga laso kam bangke claim ning hang he di laso kam claim ning hang he da joini si laso kam bangke bahera pen bang po muni tum klok per month inunot laso kam so sector lang kam ke claim ton achik lo jonwang bainong kelong si 1 crore to 50-60 lakhs kelong tum ta du inke lake nitum avede joini si bahera muni pen claim bang bom ta si claim bom Kasi nitum muni ta claim nang mapusi ni last 2 years pen aprang 2 years lo putame ningkan hini aprang pen ni laso kam han ne kini lo claim han laso hormu han ban buji dun lo je laso hormu bang lo te nitum penation ke nitum da reng dunji asa pusi ke chardi nei hormu do da ke basically thang dawe asa bo chardi nang po inke laso kam da claim dasi laso sector long da nitum khai dum claim na nitum long Karbi Anglong lo
kacari sumada dolo development lang celangdam plotted road connectivities pe nila heta mapping lo inge nitum pray market long da nitum ni inut bahini ge non ke thekong lo road side long tami nitum monit ma che thekun long lo je kam claim bom te insurance sector bang pura 0% lang nitum mon nitum inut tabi dasi ni pencheng lo ladak nang litum insurance company gi do total amet sada nang khane lo total 24 ta life insurance industry do under RID under research company RID under long gi do company de kita ta carton lo lage government to isi organization lo plus organization of research gi do company ke sarim rong peak insurance industry kono ba mame rong hang kono laso under research ke do company ki kita ta carton lo asi laso 24 long industry long ta la Kotak Mahindra life long isi ke mi bangi ko pilo Kotak Mahindra tulung na inudamo ni judi nitum long as a advisor as a agent na chera bunstame mo future am DGM RM chief manager am chairman phan ladak asors do lasi laso Kotak ma an chin pamika phan nitum long mo nang humri tame nang litum ma true message nang pinum do mami wang aning hang do pe nang khobor me wang tame dak nang chera dunni dak nang chera me nang litum am nang than lo yedi almost 3,000 to 2,000 crore, 200 to 280 crores tangka ni tum paira municipal. Nitum le chik tem polote so tangka ba nitum long sido. Thank you. Aro pinit tulama. Aro sir, nanti tum ningkan ini pen so bot sesta lo nokan office anda dulu. Tapi non claim lo matum mane dak yang long masor, by non kilong dulu ma. Non nitum long tong sekot ke ni methang malo, ni methang sarim rong pilo ni achieve lo. Ni so pen BCC long lo dak pen ke nitum pen ke non helang promotion kilong binda killing bodala. Nitum long by non kilong lo bang ke 22 jon ni dulu non dak present long bon. Stami hola an kali kustami nitum long system buson lo nang bainong ta do inke nang extra kam ke leng incentive pupu commission ta pupu pol hai ta do la duita plus lo me achik lo janwa inut 1000 thongke pa 1000 pliket long bom nitum non ko ta non lalas nitum 2 years and flame bom ta inke laswa kam non nitum ma to tharo bang tharo ni kon beto nitum inuno si lan 1000 pliket bang 1000 poke ban long bom la aro non nitum estimate ki kurdam ni kachini ateng pon lote nang nitum non 35000 kar biu sumar ladak claim gon mela inke same lo equal lo bainong kilom inut kom che pelo sleri bang ke same si dodo khali incentive bang si mame abisi mame kom lancho lo nali kon ma chipadu ko lan long ko inke nali sleri bang ke euman lo neleta neta 1000 thongke silong ko nali nang lang claim nota 1000 thongke lo ba binda kiling non hilang promotion kilong la lo ni lo panjang betadu panjang kana ni tum cinta ni la talong lo ni tum long nang chira dun to lo mo baki staff teman ke nang tum mo ni bang bom te ni tum nang pachini po ba mo ari ga sam no apodo lo te aku tinggal bo itu mana aku program cek tu elang non nang pachini ni tum inu no pan no inut amuni phane nang kini nang haloji bo ke inu do ni tum long sandip timu di sandip timu bodo ni tum sta bang tharo mani ta lan chini de le non la ni tum long mesen pen kini bainong kilong ke onai ta podam melo babul terang bodo halanke by professional ke engineer nang litum chini ta thai ni tum long sin non development manager dio buda buku banote AAP buda buku associate agency partner lo ni tum long ge ki buku la ta dio pen isiwelo akam ke la som ni lono ni tum long sin